Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bam dagasngi. Rakhi ke Hills Farmers Union yaka lingko sngi kaba Lifeway ha umulong Dorbar Hall West Jante Hills District. Hagati ka sngi layo wanpin ko buram melangut kinong rep at nong rijingri ki blapau na ke district. Kata umayo anis ringdo unong risniang ubat bet bahan na kisnong mupliang umari lut dekhan nong ridok ha bat umar robina sayo ubapau nam hagari masi. Ukongsan hakati gasngi uday umawelat Miki Shela MLA Jawai usimbot kongsan Dr. BW Brimley Lingdo. Haringkat kejingedan lang u President Rangba Akaseng uba Commander Shangpliang bad u General Secretary ba Alfan Bird Carson Tiu ki officer na ki department bapher bad ki delegates na shabar kari India ki ba wan ban sakhi ya kani kasngi ka ba kerpang jong ki nongrem. Hagati kasngi layo ya ke jingkren na ginong yalam jong ane kaseng bad ru na ukongsan ma welat miki hagaba ula kentu ba kaba kongsan e ginong rep bande kadai bakin yatili. Ula kularu ban yatrelang bad ke union na kabenta banang kentiu ya ka kamrep haga district bad haga jelahi baro kawai. Ula penken mauru bana mau kum u MLA but u Chief Minister Conrad Sangma kinyo bam la da klem unong rem kumta u kentu ba kinong rep kideban skong sarong ya ka kam bakitray na kabenta ban pendap bam ya kibriu ha ka jela bar kumju shaweru. La penkut ya ka jingelang da ka jingamir jingmut shibun ki mat jong unong rem bar ki officer na ki department bapher lingba ka panelist discussion. Kung kinong rep ki hangin yang berolah bidang sewa jaga dikasih bekal bergerbang kinong rep kunek dia dulang tama kaya kun yaki isu jo kinong rep henry kelas jangru yaki project ki paper ni dan kami ke sekolah ke bagi nak adam apa ribai ni hikai yaki kena sekolah da ke subject agriculture di classroom ni julai malam snem berpeluang yang ada program agriculture di classroom kabawat ni hikai yaki kelong yaki kena sekolah bagi rep organik ni hikai yaki kena sekolah bagi kelong ki entrepreneur ni hikai yaki kena sekolah bagi kelong ki engineer ni hikai yaki kena sekolah bagi kelong ki scientist di nomor hado minta nyimyo yaki tiar ki bagi pendongkam ki bawang na rithor ki ba design do engineer na rithor upaka traktor kamlang net ki jaka luom ki jani kene na kambe ni dan kami ki engineer ki khon jo ki nomor bagi design ki portable machine ki bale sini di jura akapor ka banyada patre lau ngira dapai haluom ki pendai ni trai kata kan ka jengera badia kata tang khon jo nomor uban sauto ya kata kecil namar kata kadau kahil somaian kasdam berpenjulur yakin nong yalang jungi bansai di cooperative society bansai di FPO ban pinjau yakin marap dakaba kinamrat kiwan berkiateli sijaka namar kata kadau babun bangi idang ya tamasa bat min sauto yakin jinge bakarian isu kejam nomrat mentah apa itu kaba kaba jia balai bun di dalam sudu balai bakari jomi kedok balai ke hiar takot ke hiar ke jinyo jingkot ke jong ke jela ke jongi dari namar bagiempat nang ban burau yang nomrak habadok nomrak ki bun ki drop out school jong ki kina dia ban pep school namar ki kini ki pa kimla ban keng school ki kon habadok nomrak kayo umulong kayo ulong kakenja nomor nomor umyo menyalam di kuat jauh badbun di nomor berkipat kamtam apa yerdor susah teng apa yerdor sing kayo hamne ham siang kakenja badai nomor kadau aku awan pa yang ini kekubur bakum di nomor ini kan teli badai ini isu akabidai bak jumat teli bak jumat kilo nilai banyak teli Hamalai kita tidak perlu yang kejelang pada dua Monday, Wednesday, Friday kilom yang dinomor ini ke jingshit. Olah jangan ke sini, man perni ekal air ke koi,
ban kejit ya ketedang ke baca bo ke mi kali ni kali bagi karkhana ke pen tren ye terjemi ban pen dunia ya ke flood ban pen dunia ya ke jingdu jangka beripek ini nyiru dia lelang bagi सरकार tanpa yang jingdon kami juni sobha सरकार perkat yang jingdon kami juni lana tikong sisa ba nore kali budum jongari beja debreu sobha lero lagi ka government ng jingelam yang BJP hak kau surrender hak kau dem mahmat yang binong re nay benta yang itu di legally di act ki umut ki pas kai ko del ni benta ki wakta ya kinong re da ke jing ya ki yo ki da ke jing ya tali yo ki hado central government hak kau tanai te da ki de la da wa ki wa de ki em kang yo ki demands ki yo ki uman yo usiao ite ki wahalor yo ki Ibanam kong do to em di Bada jo ipor ko ar to usnyao sorom pi le di kami nong re to usnyao sorom pi kapo om mino nong kram ni ki be pa kat ni ye ki binai kami nong re tangaman da ki ye ki kon ki em om ni tentu ye pi ho de yo usnyao ye ki tutu ki jingklam yong kini ki nong ye lam yo ki man siap ki bentar ku emkam ku emkam tangki ka bentar ku emkam do hakmat ile mahap em daga hill farmer union ile hak em di union ne haile wo pai wo ya kelami ne bentar won i jinduna yang nong rek tadi ka ko nangkong do to em ni to em ke jingi ni kata to ko nangkong do Kalau ada pai ni kesini senyau si uyo ngajan motor duk dukat kini ginong rep yang ini West Jadi kini tang cicong lento tonon to tang cicong lento hewan kecil teli yang ini ba lada buntu kini ginong yalam yang pile mandi ini program ne ba ada yo wan ra ya kita kecil teli yo yang yalam nei bentar ite jinduna yang pi mentu kamar ya kelam jinnya cibon kita gijing emkam kiudau hak ya kelam boga sorkan ni nak celebration ku di hari ni kita lek kemen dekat ni awan ni la mesti man ku bidu kejing ya hidup tak kan roch mas ka kare tip saat ni presiden ka kali aja membe jangan lupa tengah kamu orang ini ku nangkong do hingga tau kan kejing tadi la dem membe kejing tadi yus nyau pure de bentawo man doktor marah memang itu gua lai doktor merah yang unjuk sit MBBS lagi lai doktor merah. Dan kami di MKM nengkong dalade kita kami nong rem tok senyap sorongi dalade to igi nong rem. Kan mohan ngala de mana ngale membi nong rem di bam semandu. Chief Minister di bam. Kita gi he di bam. Dan ini dah MKM to senyap sorongi ke kami. Manasnya sorongi ke kami yang ide MTM kam le mani kutu punya mani ki expert ya itu kam mandari basin berkanjur di banks mudau MPH pada second session wa yuti yang mango session ko yo jikerku ya ki kam minongre and most importantly I'd like to welcome our friend our guests from different countries and different part of the state of different part of the country. I welcome you to our state and I do wish that you will have a pleasant and a memorable stay in our state.